3 سال پیش ما در ترکیه صفت اصل رو سنجیده بودیم و اصل ما صاحب مدال طلا گردیدگی است که در دست شایف این مدال وجود دارد. شایف طالبیبه اصلی که ما داریم در حقیقت بسیار مملکت ها نیاز دارند، مخصوصا عربستان، ترکیه خودش، کشورهای اروپا قریب همش به این اصل ما نیاز دارد. اصل تاجیک این اصل بسیار تازه می باشد، اصل صفتش بلند می باشد، برای آن که آفتاب ما بلند می باشد. اقلیممون نقص، اقلیممون مساعدت میکند برای سایر ترقیاتش. با عقیده متخصصان مقدار ماده‌های فایده‌آور و فرمنت‌ها در ترکیب عسل طبیعی تاجیک خیلی زیاد بوده در بازارهای جهانی میتواند رقابت‌پذیر باشد و با ارزش بالا فروخته شود. امکانیت رشد ساحه و افزون نمودن حجم استحصال عسل طبیعی هست، ولی یک قطار مشکلات موجوده برای زنبورپروران مانع ایجاد میکند. ما شرایط زنبور اصل زیاد کردن است. شرایط اصل استحصالش زیاد کردن ما با هستیم چیزاشو فروشش سالکک ما محدودیت دارد، برای همین استحصال ما سالکک قفا میماند. پیش خوب بود. بازار گفت ببین اصل به خریدار نیست. بالای ما 90% اصلچی بود، حواس پرتاف کنید. ببین شرایط یک وضع نیست. اصلی که ما میگیریم یک لو خریدار نیست، کم. جدای کم. اما من خانه با اصل ساز فروخته نمیتونیم. با من وزارت کشاورزی است. من یک تکلیف میکنم که همون زگات کنتور برین کرده، خریده گرفته. بعد من خودشون دیگر دولت رو اکسپورت کنم، بسیار نام میشه. برای راه یافتن به بازارهای جهانی خصوصا اروپا باید یک قطار طلبات‌های موجوده را اجرا نمود تا که تاجیکستان برای خط کشورهایی که اجازه صادرات عسل را به بازارهای اروپایی دارند شامل گردد. یکی از این طلبات تهیه و تطبیق نقشه ملی مانیتورینگ باقی مانده‌های داروری‌های بایتاری در ترکیب عسل و تصدیق آن در سطح اتحادیه اروپا است. جمهوری تاجیکستان نقشه خود را تهیه نموده است، ولی هنوزم کمیسیای اروپایی آن را تصدیق نکرده است. استحصال عسل هنگام کار با باغچه‌های زنبور و مبارزه بر ضد بیماری‌هایی که در زنبورها پیدا می‌شوند و استفاده داروهای بیطاری به مانند آنتیبیوتیک‌ها یا که داروهای ضد میکروبی که هنگام نادرست استفاده بردن آنها پیدایش آنها در محصولات مذکور زیاد می‌کردند. صادرات یعنی بیرون برآوردن عسل تا حالا با یگان سبب حل مثبت خود را پورا نیافته است. از این جانب یکی از وظیفه‌های آینده ما همین است که به بیرون برآوردن عسل و در عوض آن آوردن هم داروری‌ها هم بعضی نمود اسباب و لوازمات ها که از در خارج تیار می شود گرفته بیاریم. البته سایه زنبور اثرپروری باز رشد به ترقی می نهد. عین زمان مشکلات جدی این موجود بودن باقی مانده های داروری های بایتاری در ترکیب عسل طبیعی است که طلبات و مناسبت بازارهای اتحادیه اروپا نسبت به آن خیلی جدی است. هنگام تشخیص های لابراتوری ما پیدا کردیم که اکثر عسلی که در تاجیکستان موجود دارد باقی مانده های آنتیبیوتیک را دارند و نهایت کوشش کلان کردن در کار که این سابقه که یا که این پرکتیکایی که آنها پیش میبرند آید به استفاده این نمود داروری باید تا اندازه کاهش داده شود یا که تماما از بین برده شود و یا استفاده درستی آن برآورده شود. از طرف دیگر از جانب مقامات های صلاحیت دار آید به نظارت بی‌خطری این دو محصولات باید کوشش به خرج داده شود که نظارت آن پرزور شود. 4 نمود آنتیبیوتیک عموما در زنبورپروری برای معالجه کسر زنبوری اصل منع کرده شده هستند. این فوماگلین دیگیتسه، بعد این تتراسیکلین، لیومیتستین، بعد استروید ها برای انکشاف، برای با قوت کردن دوره زنبوری اصل استفاده میشون، این هم منع کرده شده است. بعد آنتیبیوتیک هایی که ترکیبشون سینتتیکی است، نیتروفوران میگن، این گروهی آنتیبیوتیک هم منع کرده شده هستند.
худи занбурпарварон бовар доранд ки таҷрибаи хуб доранд ва бо бемориҳои занбури асал мубориза бурда метавонанд. Навъҳои бемориҳои занбури асал зиёданд ва боиси талафоти оилаҳои занбури асал гардида ба ҷайби занбурпарварон хисороти ҷиддӣ ворид мекунанд. Ҳангоми истифодаи доровориҳои бойторӣ бо мақсади пешгирӣ намудани бемориҳо, занбурпарварон на ҳамеша меъёри муайян ва тартиби дурусти истифодаи онро риоя мекунанд. доруҳо ҳастанд. дар давоми кори ман бисёр санҷа баромадам. хуб ба ягон касалӣ гуфта метавонам ки ман хуб ба ягон мушкилӣ дучор намемаям. яъне худтон тобот мекунед вақте ки бемор шуданд? хубам. میخواهید کنالهای هر خیل مایدی و بسیار شدگی هست برای همین هر خیل داروهای هر خیل فهمیده زدی ساده مقصد همین سه شود اینه باید متخصصا که مصلحت که بعد همین نازکاش به داروهایی که سرتیفیکات داشته باشن بعد استفاده برند. مشاهده‌ها تحلیل‌ها نشان می‌دهد که زنبورپروران همین آنتیبیوتیک‌ها رو نادرست استفاده می‌کنند یا که از حد زیاد استفاده می‌کنند. بعد به تشخیص آزمایشگاهی استفاده آنتیبیوتیک درست نیست. بسیار موارد با در نظر گرفتن حرارت هوا کارکرد کرده می‌شود چون که بعضنش بخار می‌شود، بعضنش حال می‌شود، بعضنش دیگر وارد می‌کنند. همین به نظر گرفته پیشگیری کردن ممکن. масъалаи дигар имконияти назорати ташхиси лаборатории асали табиӣ дар тоҷикистон аст. назорати таъмини бехатарии маҳсулоти хӯрока ҳангоми чӣ содирот ва чӣ воридот бардошти кумитаи бехатарии озуқаворӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон вогузор аст, аз ҷумла асали табиӣ. марказҳои миллии ташхиси ин ниҳод дар сартосари кишвар мавҷуд буда, яке аз озмоишгоҳҳое ки барои содироти асали табиӣ ба хориҷи кишвар иҷозатнома ва ҳуҷҷати тасдиқкунандаи сифату бехатариро медиҳад, ин маркази миллии ташхиси кумитаи бехатарии озуқа мебошад. ҳуҷҷате ки мо пешниҳод мекунем дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқшавандаи байнудавлатӣ ҳастанд. ҳамин асалда мо сертификат дода метавонем ба муддати 3 моҳ. از جهت بخطری نوابسته کدام محصولات هست نیست کمیته بخطری از خواهی نزد کمیته جمهوری ترکستان جوابگار است. صادرات چی واردات باید از جهت بخطریش از آزمایشگاه لابراتوری جمهوری نزد کمیته بخطری از خواهی گذاشته اجازت نامه میتیند که بی ضرر است. барои санҷидани боқимондаҳои як қисм доровориҳои бойторӣ дар таркиби асал таҷҳизоти озмоишгоҳӣ ва реагентҳои махсусе лозим аст ки арзиши гарон доранд. масъалаи дигар ин озмоишгоҳҳои дорои аккредитатсияи байналмилалӣ мебошад. яъне доштани аккредитатсияи байналмилалӣ, салоҳиятнокӣ, беғаразӣ ва доштани қобилияти зеҳнию техникии озмоишгоҳҳоро тасдиқ мекунад. айни ҳол маркази миллии ташхис ки оид ба сифат ва бехатарии асали ба содирот нигаронида шуда ҳуҷҷати тасдиқкунанда медиҳад, аккредитатсияи байналмилалӣ надорад. имрӯз барои гузарондани санҷиши олудагиҳои дороворӣ дар таркиби асал намунаҳо ба хориҷи кишвар фиристода мешаванд ки ин ҳам маблағи калонро талаб мекунад. вақте ки асалҳои мо мегирифтам дар ҳамун лабораторияи ҳамин шаҳри Россия ҳамунҷо месанҷида барои он ки дар мо вуҷуд надорад ҳамин хел лаборатория ки ҳамин таркибаш ба хел антибиотик будагиш масалан будагӣ набудагиша. қарори ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон аз 31 майи соли 2019 таҳти рақами 271 дар бораи нақшаи чорабиниҳо оид ба беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ ва рушди тиҷорати аграрии ҷумҳурии тоҷикистон барои солҳои 2019-2021 вазоратҳои кишоварзӣ, рушди иқтисод ва савдо, агентии содирот, агентии тоҷик стандарт ва хадамоти гумрукро вазифадор кардааст ки ҷиҳати ба роҳ мондани содироти асали табиӣ ба кишварҳои иттиҳоди Аврупо чораҳои зарурӣ андешанд. вале ҳанӯзам имкони содироти асали табиӣ ба бозорҳои Аврупо ғайриимкон аст. ҳарчанд ки имрӯз содироти асали табиӣ аз пардохти ҳама гуна боҷҳои гумрукӣ озод карда шудааст, ба ҷуз хироҷи гумрукӣ. содироти асал мувофиқи маълумотҳои омури гумрукӣ дар соли 2021 ба маблағи $140,000 амрикоӣ яъне ба дигар давлатҳо содир шудааст. вале ин назар ба соли 2020 бошад ба маблағи $128,000 амрикоӣ зиёд гаштааст. яъне назар ба соли 2020 $128,000 зиёд гаштааст. асал пардохтҳо озод аст ба ҷуз хироҷи гумрукӣ ки ҳамунам аз
арзиши гумрукӣ вобастагӣ дорад. таъмини бехатарии асали табиӣ на танҳо бо мақсади содирот ба бозорҳои ҷаҳонӣ, балки барои истеъмолкунандагони ватанӣ низ зарур аст. дар ҷумҳурии Тоҷикистон қонун дар бораи бехатарии маҳсулоти хӯрокворӣ ва дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон амал мекунад ки тибқи муқаррароти онҳо истеҳсолкунанда ва ё фурӯшандаи маҳсулоти хӯроквории пастсифат ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. вале мутаассифона истеъмолкунандагони мо на ҳамеша ба ин диққат медиҳанд. дар мисоли асал бошад боқимондаи доровориҳои бойторӣ ҳангоми истеъмоли мудом дар организми инсон ҷамъ шуда одам нисбат ба ин доровориҳо ба истилоҳ антибиотикҳо мутобиқат пайдо мекунад ва ҳангоми бемор шудан ин доруҳо ба онҳо таъсир намекунад. аниқтараш барои мубориза ба беморӣ ба одам кӯмак намерасонад. дар озмоишгоҳи мо ташхисҳои асал, туршнокии асал, намнокии асал, адади диастаза, зарраҳои механикӣ, оксилметилфурфурор дида баромада мешавад ва баъд аз он элементҳои зарнок дар таркиби асал аз он ҷумла кадми ва сивинесро мо аз ташхисҳо мегзаронем. на ҳама озмоишгоҳҳои мавҷуда имконияти санҷиши асалро доранд, хосатан дар ноҳияҳо. аслан аҳолӣ асалро аз даст харидорӣ мекунанд ки на бехатарияш муайян аст ва на истеҳсолкунандаю муҳлати истифодааш. умуман дар ташхисгоҳи мо санҷиши асал ва ғулин то ҳозир ягон маротиба гузаронда шудагӣ нест. аслан маркази ташхиси мо айни ҳол ба ғалладонагӣ ва донагиҳо, яъне лубёгиҳо, оилаи лубёгиҳо мо ташхисҳо гузаронда истодаем. шӯъбаи бактериологӣ ки дар онҷа оиди бемориҳои асалро санҷиш мегзаронем. дар ҳолате ки бемориҳое ки мо шароити санҷиши онҳоро надорем, мо метавонем онҳоро ба маркази миллии ташхиси бехатари оилақаворӣ ба шаҳри душанбе равона кунем. албатта имрӯзҳо норасои мутахассисо дар соҳаи мо ба назар мерасад. асали майски майскиш мисол най асалай асали гим качка наган асали тобистона так барои доругӣ мисол наиш асали поина бесамта спед мешавад баъд барои доругӣ бисёртар дар мепурсам иш асали боҳор ки мешавад спарсед мегирад ки спед ами гулаш худаш ама асал ҳамитар меяд и тобистон вақте ами расидагӣ алафи пушта ки мешавад беҳтарин мешавад силат хубша мерозам асалаш хуб мешавад. ҳангоми харидорӣ намудани асал ҳатман ба муҳлати истифодаи он, санаи истеҳсоли он ва истеҳсолкунанда ки аст диққати ҷиддӣ бидиҳед ва албатта вақти харидорӣ намудан гирифтани расидро аз хазина фаромӯш насозед, чунки ҳангоми заҳролуд шудан аз асал дар ҳолати пеш омадани чунин мушкилот шумо наметавонед собит кунед ки аз асал заҳролуд шудед ва ба куҷо бояд муроҷиат кунед. бо мақсади беҳтар намудани рақобатпазирии корхонаҳои хурду миёнаи кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бозорҳои содиротӣ, лоиҳаи мусоидат ҷиҳати дастрасӣ ба бозорҳои содиротӣ барои маҳсулоти кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон тавассути низоми беҳтаргардонидаи бехатарии хӯрокворӣ аз ҷониби Маркази байналмилалии тиҷорат таҳия ва дар ҳамкорӣ бо сохторҳои марбутаи кишвар татбиқ карда шуд. яке аз ҳадафҳои дигари ин лоиҳа ин хеле ки мо гуфтем баланд бардоштани сатҳи донишу малакаи истеҳсолкунандагон ва махсусан истеъмолкунандагон нисбати бехатарии маҳсулоти хӯроканд. истеҳсоли асали табиии бехатар аз донишу кӯшиши худи занбурпарварон вобастагӣ дорад. дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин пешаро занбурпарварон аз падару бобоёни худ меомӯзанд ва ё дар асоси худомӯзӣ машғули ин кор мешаванд. ҳамин қадар мактабо ҳаст, ПТО ҳаст, ягон ташкилот ҳаст, институтҳо ҳаст. ягон ҷово соҳаи занбӯрӣ ягон специалист тайёр намекунанд. маркази таълим нест. шогирдои мо чӣ хел тайёр мекунем? фарзандомо бобомо занбӯрчӣ буданд, падаромо буданд. мо аввалҳо омӯхтем, ҳозир писарам, наберам, мероси ё ки шогирдои мо худомо мегирем, тайёр мекунем. ягон маркази тайёркунии шогирдам мавҷуд нест. занбӯрпарварӣ мо аз падар мероси мондаст, вале мо давомдода истодем. зиёда аз 40 сол ҳамин кор машғул ҳастем. айсоби ҳамин падар моро роӣ канд кабарнябалкария хондагием ҳамин соҳаи занбурда 3 сол хондаем. ҳар рӯза 1 нафар 2 нафар 5 нафар занбурпарвар ба ман занг мезананд аз ҳамин минтақа, ҳатто аз суғд, аз хатлон масъалаҳоро мепурсанд аз ман. чун сатҳи маълумотнокии истеъмолкунандагон паст аст, фурӯшандагон аз ин сӯ истифода намуда
ба асал шакар илова мекунанд ва ё асали сунъиро бо арзиши асали табиӣ ба харидорон мефурӯшанд. асалҳои сунъӣ бисёр ворид мешавад. махсусан аз водии бухтар, минтақаи бухтар ворид мешавад. аз як ду ҳафта пеш аз вилояти бухорои ҷумҳурии ӯзбекистон ворид шуд. мо инҳоро ҳамаро гарнодем. чхеле ки мо ба шумо нишон додем, ҳамин асали бухоро аст. моддаҳои химиявиро дар ён мезананд, бӯи хушбӯйкунанда дорад, одамо фарқ намекунанд ҳаминро. ҳар як шахсе ки кадом намуди маҳсулотро мефурӯшад, аз онҳо сертификати сифати маҳсулотро талаб кунед. ба ғайр аз ин агар надошта бошад нагиред. мо ҳар як дар инҷо занбуркорро бисёр ҳастанд. дар ин минтақаи фулон асалҳои тоза меоранд, месанҷем. мо дар дасти ҳар як кадоми ҳамонҳо мо сертификати сифати маҳсулотро метиҳем. дар сурати таъмини бехатарӣ ва бунёди системаи содироткунандаи асали табиӣ занбурпарварӣ дар кишвар рушд карда, ин соҳа дар боло бурдани сатҳи иқтисодии кишвар саҳм хоҳад гирифт.